Abasirikare ba polisi eri kuraza omurro mu rurembo rwa Hoima barwanisa omurro gwaba gwakwata ekyombeko mu kyaro kya Kinubi aha roundabout y'oruguuto rwa Hoima Kampala omu rurembo rwa Hoima. Musangiro mukani ku Chamuka abantu nibatwitamu ebintu byanjiramu. Omushachi witaho yaza kushikira omwanya ogwo yashanga bamazire kuguraza bita abantu nibagira ngo abaana baba nibazanisa waya z'amashanyarazi bari kuzishoka mu radio nokwe kukwata omurro gukosya ebintu byone byo munju. Bana babiri bakonikinga na radio byabo bintu bakwara radio bacaginga n'amashanyarazi bakatiro overloadinga kahumika Tomane yakora kiyeyuka yakasigaye kaka mpulire kitu nikinunga ninyagambo mwana ohagorolesa pasi ekunanka eino muru mwinguti aho nangenze kuleba baha wakisoku bali nibanyeta chongo tubeduka liro haro musanya ngarabo hari ne motoka yatutwarwa natuwolekereza haiguru niwa abantu kurwe kujya kura iguru basanga umuro nikukorati umuriro tuketegereza umuro gugire ngaho nyine chompete tubone mejune. Richard Bijirwa omwe mu bine duka omuchombe kweki yasima polisi habwo kura kukekarazo omurro ebyeye bitakahire ante yanguhire yataka kuzimiriza ebyangu hakati kyone beye kwasi kyunkana mukama ni mukonyezi wange byange tibiyire uyiro bisisikalira habwo abantu kusamba samba. Omugambirizo wa polisi habwe cyanga cya Mwitanzije Julius Akiza Arani yajumirije ikikorwa cy'abazire abari kusiga abantu mu maka bonka batino rukubafaho nureta abana bato no bareko munje ubarekera umuriro barekera buri kimwe n'ikindi kibi kureka abana bato batino umuntu mukuru akubasa kuba guiding cyo kora. Amakuru agagasha kwa Ambrose n'uwaga bakatoto.